Da, kraj ide u građevinske, tamo ono gdje si ti bio, ono malo baratica, ili si se vratio. Ne, vratio se u vatru, Kako? Pa ja gledam vatru, da se nikom ne vidim. A gledaj tamo zombi. There's a dead body in church. Dead body. Čuvaj, gdje mršo pičku matri. Zakaj tu tako puno zombija na jednom kupu? Gdje lik je? Evo vidim te, ušao vatrogasni. Vatrogasni prema boloti. Aha, vidim Evo ga. ga, ide na drugu razinu. S njim ga je odmužio ti. Stiga je, zato ja imam makarove, gledam kroz gljić. Aha. A nema frajera jebo, se bio. Evo ga, na stepenicama. Na predsjednje razine. Kaj na? Na druge, evo ga, neto. Ta vaga, ja mi se razbacio po zgradi. A to je zombi koji se razbacio po zgradi. Da jebi ga, ali nemam pojma di je fair. Ako nije aborto, gdje to da nije aborto? Ko je bio? Onaj Red Blood Derek. Evo ga, trči neko. Da, prema nama ide. Ne, to je zombi trči. Je ovo zombi ki trči po cesti? Jeste? Da li za kim trči Bog? Jo, kažete za sprinta. A to je on je zombi, on je zombi. Bog. On je zombi. Da, lik je zombi, evo. Kuži, ja gledam, za kim staviš sprinta, ono? Da. Snipa, ne? On je zombi, ne već. Ako ti neći jesi ti nego je bilo. Vidim ga. Ide prema International hotelu. Da se ne vidim. Da, ubio sam ga. Evo, ovi su ovaj Red Blood Derek.